ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мактаби блогерӣ. Марҳабад, навори нави мошинҳои фурӯширо бо диққат то охир тамошо кунед. ҳатман дар навори имрӯза лайк монед ва мошинҳои мехостагиатонро дар комментария нависед. касоне ки бори аввал аст дар канали мо қарор дорад, подписатсия кунед ва зангулаи каналро пахш кунед, то ин ки аз видеоҳои нави мо бохабар бошед. рақамҳое ки дар рӯи экрани мо мебинед, мошинҳои фурӯшиатонро танҳо дар ватсапи мо равон кунед. Якум мошини фурӯшӣ Mercedes сечка мебошад. Соли барорааш 1998, объёми мотори 1.8 литр, нави сӯзишвориш газ ва бензин, коробка передачаи автомат. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, 4 баллони нав, ҳуҷҷат дора. Мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Нархаш бошад 55 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экран ҳаст. Занг занед ва маълумоти пурраро аз соҳиби мошин дарёфт кунед. дуюм мошини фурӯшӣ BMW тройка мебошад. Соли барорааш 2002, объёми мотори 1.8 литр, нави сӯзишвориш газ ва бензинай, коробка передачаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, ходовой 100%, акклиматор нав, айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи рӯдакӣ. нархаш бошад 48 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экран ҳаст. занг занед ва маълумоти пурраро аз соҳиби мошин дарёфт кунед. сеюм мошини фурӯшӣ ВАЗ 2107 мебошад. соли барорааш 2005, объёми мотори 1.5 литр, нави сӯзишвориш бензин, коробка передача механик. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, савдо мешавад, айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархаш бошад 20 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экран ҳаст. занг занед ва маълумоти пурраро аз соҳиби мошин дарёфт кунед. чорум мошини фурӯшӣ Opel Astra F мебошад. дар кузуфи седан. соли барорааш 1995, объёми мотори 1.6 литр, нави сӯзишвориш бензин, коробка передачаш механик. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархаш бошад 35 000 сомонӣ. бо савдо ҳам мешавад. рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экран ҳаст. занг занед ва маълумоти пурраро аз соҳиби мошин дарёфт кунед. касоне ки бори аввал аст дар канали мо қарор доред, подписатсия кунед ва зангулаи каналро пахш кунед, то ин ки аз видеоҳои нави мо бохабар бошед. панҷум мошини фурӯшӣ ВАЗ 2114 мебошад. соли барорааш 2006, объёми мотори 1.7 литр, нави сӯзишвориш бензин, коробка передача механик. мошин тозаҳай, варид надора, заводскои тонировка, документ надора, бо савдо мешавад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархаш бошад 19 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экран ҳаст. занг занед ва маълумоти пурраро аз соҳиби мошин дарёфт кунед. шашум мошини фурӯшӣ Opel Astra F мебошад. дар кузуфи қачибек. соли барорааш 1998, объёми мотори 1.6 литр, нави сӯзишвориш бензин, коробка передача механик. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, задагӣ пусидагӣ надорад, кондитсионер 100% кор мекунад, бо савдо ҳам мешавад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархаш бошад 45 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экран ҳаст. занг занед ва маълумоти пурраро аз соҳиби мошин дарёфт кунед. ҳафтум мошини фурӯшӣ Lada Priora мебошад. дар кузуфи Хачибек. соли барорааш 2011, объёми мотори 1.6 литр, нави сӯзишвориш бензин, коробка передача механик, 1 сола ҳуҷҷат дора, 1 сола тонировка. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. нархаш бошад 42 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экран ҳаст. занг занед ва маълумоти пурраро аз соҳиби мошин дарёфт намоед. ҳаштум мошини фурӯшӣ Opel Vectra A мебошад. соли барорааш 1993, объёми мотори 1.6 литр, нави сӯзишвориш газ ва бензин, коробка передачаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. нархаш бошад 17 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экран ҳаст. занг занед ва маълумоти пурраро аз соҳиби мошин дарёфт кунед. нуҳум
ماشین فروشی دایو لاستا میباشد. سالی برای 2007. объем мотор 1.6 لیتر. نوع سوزشوارش گاز و بنزین. коробка передача механик. ماشین در حالت خوب قرار دارد. یک ساله حجت. мотор 1.6 اوپل زافیرا با سودو را میشه. عین حال قرار دارد در شهر حصار. نرخش باشد 24500 سومانی. رقم های صاحب ماشین در روی اکران هست. زنگ زنید و معلومات پورا را از صاحب ماشین دریافت کنید. دهم ماشین فروشی اوپل استراجی در کوزوف خچبک. سالی برایش 2003. объем мотор 1.6 لیتر. نوع سوزشوارش بنزین. коробка передача механик. ماشین در حالت خوب قرار دارد. عین حال قرار دارد در شهر دوشنبه. نرخش باشد 58000 سومانی. رقم های صاحب ماشین در روی اکران هست. زنگ زنید و معلومات پورا را از صاحب ماشین دریافت کنید. 11 ماشین فروشی دایو نکس میباشد که سالی برایش 1994. объем мотор 1.6 لیتر. نوع سوزشوارش گاز و بنزین. коробка передача механик. ماشین در حالت خوب قرار دارد. 4 تا بالون نو، اکلیماتور نو، درو سنتر زمок، стоп старт با سودو میشه. عین حال قرار دارد در شهر وحدت. نرخش باشد 18000 سومانی. رقم های صاحب ماشین در روی اکران هست. زنگ زنید و معلومات پورا را از صاحب ماشین دریافت کنید. 12 ماشین فروشی مرسدس سچکا میباشد. سالی برایش 1995. объем мотор 2 لیتر. نوع سوزشوارش بنزین. коробка передача механик. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. یک سال حجت. عین حال قرار دارد در شهر باختر. نرخش باشد 42000 سومانی. رقم های صاحب ماشین در روی اکران هست. زنگ زنید و معلومات بیشتر را از خود صاحب ماشین دریابید. 13 ماشین فروشی اوپل وکترا ب میباشد. سالی برایش 2000. объем мотор 2 لیتر. نوع سوزشوارش گاز و بنزین. коробка передача механик. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. یک سال حجت دارد. با سودو میشد. عین حال قرار دارد در ناحیه سیبتامین. نرخش باشد 40000 سومانی. رقم های صاحب ماشین در روی اکران هست. زنگ زنید و معلومات بیشتر را از صاحب ماشین دریابید. 14 ماشین فروشی اوپل استرا اف میباشد در کوزوف سیدان. سالی برایش 1996. объем мотор 1.6 لیتر. نوع سوزشوارش گاز و بنزین. коробка передача механик. ماشین در حالت خوب قرار دارد. عین حال قرار دارد در شهر حصار. نرخش باشد 32000 سومانی. رقم های صاحب ماشین در روی اکران هست. زنگ زنید و معلومات بیشتر از صاحب ماشین دریابید.